Choki hola long ing naming nar donya hem tripidam et. Life Care Clinic lapen Diagnostic Center atum pen free medical camp kibi. Karbi Anglong Women Justice Forum asong ningkan chok ke chok mahang ke tek arani katalon. Karbi Anglong Live Karbi Prime Time bertang ton pen arju panikta. Lakhaing ko rapho nilip MEC constituency ke parlo Bogijan Forest Beat account ke parlo nahor langso arong along patwea jo apor ing namaing nar donya hem tripida met pusi berta long. Birta kilong do na tengke patwea jo porphai ke pen porphai hini anapor arwi ki jang tip apor hut ing namaing nar nahor langso arong along homeswar be lapen langtuk tiso asopo Roland tiso ahem ingnar pritikang thai pusi birta longdun da bang ke la pong tong wang wang hem tri wang wang la hem ki priya hutana tum da hemar lusi dulu la an atum anta hemar lusi palong room si do alu we bang mane aju arbi jang se matheng long de lang ke wang ma si la hem bang ke pri lap lo mane litum ta mek jang apor penang wasedi masini da mane minimen gitong sikon man ke sumar kana jar penang ke sumar han ke kat pon le na jan mas ekdom la hemange inu lam ya sok na jan anta pasi ngata lai ngar ke wang por hut na tum kun taksi dulu aso ke hemar lo si mane hemar lo pasela inti hemar si dak si ke kat lu sumar itu anan puingar hongar jap tan hem ki pri bom husinang le tum ki kat la pulu Lakhadam sinang nilip ke masap sovet appear thepe namasi reserve forest nang komchen khangjanglo muni datum ke do ke thak adim ke alu chepa thop chom masonsi dolo tangte reserve forest lakhadam sinang ihin ke number forest ihin abang ke koilamati forest lapen ihin abang ke inglong ikpi reserve forest lapen ihin anato abang ke langkar omati gorampani reserve forest lapen ihin abang ke bijoli reserve forest ihin abang ke borpung alongoti le rock an a reserve social forest halapu ihi ke Kaziranga chedon thor anta reserve forest lo tangte lapu an ingnam ke theke ong anle kupya potsi ingnamaing nar munit ke do heb nang priver lo pinpur dame habit mate reserve forest ke nang paru bom nang ave bom joksi ingnamaing nar ta kachopana thai ka videt ana joksi hem munit atum kachubirti sok sang ingti lothe jangphong biri bithung ka chwar chia son lahai si nang churi ronglo tangte lahai api pen pajok kelongji aphan council pen forest department pen kupia sai nang claim pipon thekji puta rongara pen karju padu chokki hola pen sonjit kro karbing long lai non malom isi pen isi akeso rong atogano kedo arada long anta kang dangbom asonsi bangso jok life care clinic lapen diagnostic center atum pen chepatyo piponsi rongara raphan aki joy pen free medical camp sekelanga sai kedeng pon lasonsi pini pai ni phaing ko trogar ni adaba por pen lakhaing ko rapli diopani MEC constituency ke parluang kang rongagora ingleng rongalong kedo matri vidya academy along life care clinic lapen diagnostic center sukhanja natum pen chepatyo piponsi free medical camp ke paman pon labangso medical camp ke bipon along diopani MEC Srabon Kumar Telenga aluhiaman pen chetong dunsi sekelang asai ingpu ponsi sekelang pangcheng pon bangso along diopani VDC chairperson Elisteron P Suresh Lekhe Narayan Chetri Principal Matri Vidya Academy SGB GB man ke do ke thekiding atum chetong dun free medical camp ki bi ponalong do wai daru pen ke chenglok white maple atum pen cherap cheto dunsi sekelang ponalong Dr. Jakwe Kathar child specialist Dr. Jirsong Tokbi medicines Dr. Susmita Das gynecologist nurse atum pen Tumpa Datta nurse Sujata Chetri lab technician Diksha Gautam pharmacist Raj Das lapen life care clinic owner Arpana Chakraborty atumpensi si langponlo
Dr. Jakveka Tharpen lam theke jaipon ki normalom dengi lapen I flu ke so pinnangan kang dangason si ronga soratum kaphere lapusondo lasila hai hoya ke so ke phere nangji po alama bangke ave jongsi cheredun thek lipute I flu labangke kaiketa langchi thing lapen chosma che thonang po lapen mahang chingmur ver nangji chepaklar ver lote thang the lapen dengi ke so bangke okring no lipute dowai lapen kaike vitamins a hormu jopen e okchepang tangnang popesi alangli thanpon Khamjan ahin kan ladak macet pangbenik lo tare kini ladak ronga gora area long ni lituma dak helkem nang pati lo ladak school principal ladak MSc sir VDC chairman bid officer sir tumta ni lituman nang rab benik lo ladak helkem kini organize kan tare helkem nang mesan pensiunan dam ikham lo tare milita ini ngarong lo ladak wangten ladak ematang amulet ematang adung tuhan ladak keso nang kelang mate kapre keso alam kini nang kethal litum mo phita ladak wang bom tan la sonang rap bomi tusi mili ining thelo korti itu mancurlo atau beda media na cetong ko hipi dak ronga goreng ling ronglong labang su matri school pu dak nikan si pengi dok lo dabang su school kuli nak ya labang su principal ke nulgur ko lo narayan chetri alang youth social fund lapen school fund adi pipik nut nulgur ko lo lapen labang su school dobam hut alang lima thalo sumar ke fund ki pathek ji phanta labang isia towa hoklo tami okpran tami social na thu homas family claim pon isia part bangke gara ke kenang sobdu pemathasi sukhanjan long edo life line care labang so isio kiba nursing clinic do labang so tumtana sum collaboration si labang so claim pet si pini bang so health free medical check up edo pon Balipathar pen present terang Karbiang long live Pini pai ni pai inkwara trogarni Karbiang long Women Justice Forum methanga sai hemalong ningkan trokechok song amahange thek arani mesen pen ketalon bangso pen pacheton si soarlo tum akiduk kisung kachetong nang pen kapajok thekji la pen prekjam alam the jongpon si Assam Chief Minister phan panong pen Karbiang long disiari deng pinpuralo pajerpon Adapor phai serkep apor pen Karbiang long Women Justice Forum MIP Violet Bepi la pen kongchun bang pi Priscilla terang pi pen song alama inthur ponsi Karbiang long Women Justice Forum mahang ke thek arani ketalon na jai mek pangcheng pon Bangso phi radamai ke padu pon along mai phi Violet Bepi pen mai chari ponsi mai ke phalam thel pen aluhi ke pachini pon kongchun bang pi Priscilla terang pi pen apor en pon Bangso mai long kachopha aluhi man pen case a Central Committee a kongchun bang George Timo Bidisar Thangsing Timong Keze Kongchun Bang Pen Kecheng Lok Break Jam Soarlo Asong Atum Chetong Dun Si Maya Long RDP Dun Maya Long Kachetong Dun Aluhi Atum Pen Lam Theke Jai Pon Ke Pier Therong Soarlo Atum Henlo Ajakong Kethenai Bonda Nonakaya Long Soarlo Atum Aphan Kachene Kaholo Dopik Lapen Ko Anma Man Peng Kilong Nangji Long Ledet Asong Sido Lasinon methang karbi anglong alo tami soarlo akido kisong along karjab dunji apha soarlo asong tami do onang jilang lapulo te khai kisong along pen chenglok prik jam kachi song amo along tami RD do ponji pusi ningje ponrinti Pherangke thingno Karbiang long Women Justice Forum MIP Violet Bepi pen lamthi ke pachini ponke indeng trok song amahang ki thek ani pen pacheton si Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma phan panong pen Karbiang long disiari deng pinpuralo pajerdam Bangsolong Jesemet soarlo tum akido kisung kachetong nang la pen kisung pen kepajok thekje puthak jongdun pusi ningje Karbiang long Women Justice Forum asong hana pathek kan propaganda ngani long kami Fransi Franke bitung hana propaganda long ini apor nang litung long itu labang ko ni kan rocket plane apora long ni to program pathetik sige binangi kami ni to motor bukan penting lo bisa dun nagadu kabi gido journey to ni to program bang kita kita long ni to kini to dapat apor ni to thang sai hem long play house long
lapen dak ni tumalong kaprek organisation nanti hampang solo game raket kami tumang tukang dono lang itu manda kilo di parpet lo hingga ke dalam penting lo kaprek alam ni tuman di sore ni tumang kantor lo tapi pini bangke ni itu Assam Chief Minister Dr. Nandung Bisi Sharma Khan Kanongsi DCS2 ni itu isi memorandum kita tu itu na sabi no messages program hoy itu ni kan pro reflection pen ni itu na masuk memorandum halo do ladak memorandum ni itu ke jong kon ke halo non do ba sarkar ke India akan state akan district longan kami don for sarkar lo jadi so sarkar di sarkar itu bo ma uno but ni itu masong pen isi ini mate contohnya itu asong pen kadiman panji mate itu panji ko nomor sini di kantor ko News report long sa inti Karbing long live Assam Jatiyabadi Yuwa Chatra Parisamate AJYCP Bokajan Regional Committee atumpen patumi niphai ingkora phoni CCI adung Bokajan AJYCP me thanga sai hemalong anikang sampor phai pho apor pherangkya mai kangni pon pherangkya mai along AJYCP CEC Klembang G2 phukon pen kaningje ponke non malom Karbiang long pen Nagaland hoi Lahori jana long broiler abo wholesaler alam penang Birta long lapen social media long hai hui pen kilong dun alama long Lahori jani long web adimalong si Karbiang long Autonomous Council Taxation Department atum NOC mate license permit kipia jok ki claim kita matum angbong kasiksak nang dokok lo pusi alam klang ponlo lasi laso alam lason kopuson si nang keman long lok mapusi ningjeng ladak komat si kechok chema adai ki dotuma phan aron ting pen kilang taliponang pusi ningje pon আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমে এটা কথা আমি জনাব বিচাৰিছো যে এক নম্বৰতে যে জনৈক বগ্ৰম বুলি এজন ব্যক্তিয়ে যে আমি অভিযোগ শুনিছোঁ জনৈক তেখেতে যি কিছুমান দালালৰ চক্ৰৰ জৰিয়তে জনৈক দিন কিছুমান এনেকৈ আমি শুনিছোঁ বিশেষ ব্যক্তিৰ সহযোগত এই গাড়ীসমূহ যিবোৰ অন্তঃজিলাৰ বা আমাৰ ইয়াৰ পৰা যিসমূহ গাড়ী যায় তাৰ গাড়ীৰ পৰা কিছুমান অবৈধভাৱে ধন সংগ্ৰহ কৰে বুলি অভিযোগ উঠিছে এই ক্ষেত্ৰত আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে কাৰ্বি আংলঙৰ জিলা প্ৰশাসন আৰক্ষী অধীক্ষক উপায়ুক্ত মহোদয়কে আদি কৰি পেলাই প্ৰশাসনক এই ক্ষেত্ৰত উচিত তদন্ত কৰি তথা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আজি দাবী জনাইছোঁ 2 নম্বৰতে আমি আৰু এটা 3 নম্বৰতে কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই সমূহৰ যদি এনেকৈ যদি অবৈধভাৱে ধন সংগ্ৰহ কৰে তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত এই জনসাধাৰণে যি টেক্স যিবোৰ কথা কোৱা হৈছে তাত কিন্তু কৰকাতালত চৰকাৰক দিব লাগিবই কিন্তু অবৈধভাৱে আৰু যিবোৰ ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ ফলত কিন্তু গাড়ীৰ প্ৰতি যি টকা সংগ্ৰহ কৰা বুলি অভিযোগ উঠিছে Bokajan Penanan Terang Karbing long live D Speed Dance Academy atum Chepatir Piponsi Kethomangdeng Dance ka stage Surihini Raing Korage Thom Aparman Chepate Padoponji Lasolong Nongnam kache thangklong Bollywood choreography dancer Thanbang Waibhav Ghuge Karbianglong Bokajan Rong Sopia Long Matijong ni phai Kethomani Angdung Kiti Kachepate Amai Long Nangche Tongdunji Pusi isi social media pen amethang nangkachelo video kaning jalam kelong dun pusi Birta Ripdun Long Dance ka stage solo lapen group dance competition surihini ra inkorage thom season 3 non ke wangji September mate chitia cheklo ni phai ke thom pen ke chengsi audition chengpon po adim lake Sivsagar GM Dance Studio long Bhomkuruani ada por phai kepra achitim apor pensi chengponji Lasonsi kaprek adima long audition padopon det pen angdung kitimate grand finale bang Bokajan Karbiang long longsi padoponji Laso Kachepate along category ke thom doji Solo Junior Arta Ninkan ke thom pen Ninkan Kri si Solo Junior Arta Ninkan Kri hini pen athak Group Dance Arta Langli Audition song limit lake minute isi vetji
ke haya bang phuatu ma phan tangka lak isi trophy la pen certificate hi ponji men ka che thabdun ji a phan solo dance along suri isi la pen group dance along sika suri hini la pen la ang se ang ton alam ka chini ji a phan screen along ke paklang pon mobile number 7576035295 along humri pon ikami. हेलो फैमिली, मैं हूं आपका वैभव घुगे और मैं आ रहा हूं आपके शहर बोकाजन कार्बी एंगलोंग आसाम में डी स्पीड डांस एकेडमी की तरफ से डांस का स्टेज सीजन 3 हो रहा है इस बार और ये 3 दिसंबर को होने वाला है और इसके ऑर्गेनाइजर्स है दीपिका और रे। बहुत बहुत थैंक यू दीपिका और रे। लास्ट टाइम भी मैं आया था, बहुत प्यार मिला था और इस बार भी मैं आ रहा हूँ। मुझे पता है वहाँ पे बहुत टैलेंट है और इस बार तो मुझे 2-3 गुना टैलेंट देखने मिलने वाला है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैं आ रहा हूँ 3 दिसंबर को, डेट याद रखना। अपने डांस को, अपने सपने को रजिस्टर करना। इसके ऑडिशंस भी चल रहे हैं, तो आप जितना जल्दी ऑडिशंस दोगे तब आप अपना बेस्ट देख के मेरे सामने परफॉर्म कर सकते हो और मेरे सामने भी जो बेस्ट होगा वो जीतेगा। सो लॉट्स ऑफ लव, कीप डांसिंग एंड कीप विनिंग हार्ट्स। Bokajan pen anantirang Karbing Long Live. Tang te pini Karbi Prime Time berta ki lapansi kang ton paniklo.